bisa tunjuk kita karena sediakan haji jahit utara. Sebab bagaimana tu, ini kursi harus bacau, dia ganti kursi harus lekir, kursi lekir. Kau sering tuan, bagi aku tu macam nak baca lekir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang telah berangkai ini jangan menghormat dengan jadi umat dengan cangkemnya dari satu nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiraatul Quran Al-Karim Rabbul Hamis absen satu seperti apa Qiraatul Karim Al-Quran Al-Karim silana lakai Ustaz Alamin Abu Bakar. Labi-labi dan sistema kana suatu desa
Selamat dia ada ini deh abdangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sampai dekat orang manusia. Kau dekat. Bagai kau putih program PNI ada buah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi Aku itu merawat kursi program channel buat bisa terus dulu terus. Channel penasehat. Akan sediam di Ramone PPN di wajah. Short footage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mengira asu kaya ante magasu Tinong dah kelu tinong mencari maksudul Allah Taala hawak pagaya dari kita jauh dari hadir ha kauman ni osin yang berpanimu mucin mga kaanakan kaabot kan pagaya na ipagsukultan niyo pa Allah Taala bangman hati niya hindi mga pagtuyo saya ngatabayan si Allah Taala si mga maas nila sehingga mukatanda hindi iwan sinbaran nila Dari awalay mga guru amin nagkinukan nila ini Nagang manamin ha Magmumpaat Mahinang Tirang Suami didayatan sa Allah Ta'ala sila Dahil hatong niya sa pribadaway At kami mahinang nila Hati niya Yung mga tirang Pakasanyangan Insya Allah Dari hati sa dyan Namin niya mga magsimusikitan yung hati niya Hangaan siya Tagawa masinara Islam. Hadirin kami dito sa bahagi namin na maghantannya. Bago ini na naglamuka ini na mga tungod sila na ito amin. Artinya
Lihir kami laut tanah. Masuk kita mulai. Nah, artinya malu berpal, waktu masa artinya pakainya atau melainkan ketupat-tupat karangan budaya oleh pangan dunia yang Tala. Kam te kite lai. Ayah pegang dia. Kasih berhana. Amin berhina. Bismillah darah. Bismillah. Amin. Asa dari Amin.
Ustaz Kahal Adnan ia nekura tu si Faria Macin Kapaninin, Ustaz Muhammad Risalun. Demikian dia tinitwi makahadir asukin insosa bansuk sumagawa ko na binasan nilay iya pengitayan niyan ko na kita hitbi Corporal Wadja Lajid duk mengkemon na mga katan kay banan niya ribihaw na asay na luwan silang kapak magsukong kanyo Allah. Demikian ang buwan anak ko si PO2 Junaid Amin yang harus makahadir magsyukur, Ustaz Ridwan Adnan Debuang Ban Ketotu, Ustaz Asia Adnan, Ustaz Zubaira Yusuf may mag-graduate to si Data Pelalian to Salidu Tidai atau Tahriri may barangay officials to di Lemloy Sinangkapan, Dukapel Sinangkapan Pagnakuraan si Barangay Captain Najijain na Tarang. Alhamdulillah murah-murahan bang panisabi penikole ilay si Ciudad ko itu sumagawa informationin si ako sa nakapibisakay at inan na okay na lugar sabi. Alhamdulillah demikian may konsehal ni managda ni ang bat konsehal ko si Harun Badjao. Okay mo na may konsehal to di alam lower din upper Sinangkapan ay dunat no barangay Captain na Jimunim paray iyan kan telo Jimunim dok may kemon ni konsehal ni si Kam Kemon may magtatawa si kamantanakan hadir may tuan medayang assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mensyukur kita bisa Allah subhanahu wa ta'ala ia beruisap masing-masing kita ilungan bayak untuk masing-masing beruisap kita hatinan petibuuk atau peisun Bang Nia keisunan Bino si kita biwa may kegeruhan tebi kung disustan kahal duksina petu nilang keuman ingat tebi may kebuktinaya may keselihan may keruman pagpengin ng Sinangkapanin Bangwero ng Kandogabi tahun 1965 tahun 1965 pulang labi ko itu niya na may labi ang 40 tahun na 50 tahun sumagwa sampai ko itu bele duwe pe mag-graduate ng Banporenin bele duwe pe iya na ko nabuwa anak te ususin niya ako dok si Abdullah Abubakar. Kesinduhan ni sa alhamdulillah ada duit sabi na ini mag-graduate sa college ne pamene si Ustaz Patta tu Ustaz Kal Ustaz Muhammad Ustaz Abdul Jaman pada sini kapit dukek ka belai kita mengrendeha so mensyukur sa Allah subhanahu wa ta'ala dan polisi keselihat tu na itu yang masing-masing karunia bayar dan murung Allah subhanahu wa ta'ala si tiap-tiap sebuah hambal kita. Ko itu dia ada terseksiat kami in kanakan bin atine nubus ni tahriria ubus si tidai atine grade 0 do grade 4 so mudah-mudahan mangpain kumpat si ilmu ia bakas terpegiti nilai duk ilmu ia bakas tekelere duk ilmu ia bakas atine Pembenong siya ng kinuruhan si DLM ng tehunnya atau si DLM 4 tehunnya. Bangat jay itu dependongan kami binisa Ustaz Dusin ang siniin umbul dan buwan bang kita tahu masa Quran. Kaya Quranin mang binasa lumain ko may libro sinduwe lumain ko may katas tabal lumain ko may libro yerin bukannya gunane kaya libruhin bisa kiomasa 24 oras bangka masa libro haja sulat Inggris gak dunia gunane angkat guna dulane bagi gerungan pala Allah subhanahu wa ta'ala bagi Quranin mang binasa iesa kita lumujud bisa haja aliplam bisa haja jalika dia ni pala ni pengurusan kita angkan yang kelebihan Quranin angkan manusia yang suwe inteng ngaji angkan kanakan yang suwe sopotan siapa yang ngaji duk cia tahu masa Quran benarnya ini kisah benalan ya mereka Qurani
selugi-lugi na manusia, bu muslimie, iyakan nake, tausul nake, samal nake, maranaw nake, magindanaw nake, ilan nake, Arab nake, selugi-lugi banggi tao masakura. Sa ingip, kita na masakuran mga ngaji. Hanggang, kita alhamdulillah, arako to dila mulak silang kapanto, both upper and lower. Arako sabihin may 95%. May 90% to 95% tao kita may masakuran. Iyan pagsukulante sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagay katawhan tabi, in magbasa Quranin, kung na pinansustablay, asal hadya pahalanin. Panghadjay ninte, tependogate tabi, kahawa maghrib sebagai kita masa suratul Tabarak, kahawa subuh sebagai kita masa suratul Yasin. Problematen itu, oh tenekam kami keselihat, kebentuahan, kepemilihan. Saya ingin pemasat dari suratul Mulk, Tabarak maka kita tahu ngaji. Saya ingin pemasat dari Yasin maka kita tahu ngaji. So dah hinang dari pengkelemanan dari, bisa kita bente me bahi-bahi ne. Iya menggay meteuhin ando supaya kita mag-aya mas sa Quran. Bagaimana hadyatin kelugian si Lokiyama dia menguhin bagi kita tahu mas sa Quran. Dan ang kakleman, iya may kesalihan ko, may kepungtinihan, bisan anak bin, kituan bin, bisan salibi, bisan elabi, bisan andabi, iya menggay meteuhin supaya kami tidak mag-anan mas sa Quran. Pagke masa kami tende hadya rebuhan de alim, niya sempu dan bagi rohani yang tidak pahala. Nah problematik itu bagi kita masa, bagi kita magaya, bagi kita ngaji, bagi kita tahu kami pahala sama Allah Subhanahu Wa Taala. Buenin sahab-hab, yenin semurah-murah mag-amal kita, bang kita tahu masa Quran. So, si mehal ini, webden guru ini, dia mekanakan itu. Reason bang siya pejit na banes reason yan. Banes yan na tinendawa. Bang siya pinaji may makanakit. Umbul de buwan ni hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asalin kita waktu di sini baine. Ijama ka ibnu Adam in kata amalu illa bisalah. Bang na baine mole mate ni anak Abu Adam na tinen kite kaam ako kao kita bikemon mole ne tong kinubol ne yun na bagatinan magkali ne ingkata amaluhu bekat depende ke makarajaan na sinunyahin bekat ne etinen autunen kene nuhot juye motonen kene tebone autunen rumanen kene tebone lehingnen kene tebone womanen kene tebone kembingnen kene tebone bisa nine bisnisne ofisinane ganiya tebone mendelek kubul gani sina sa tebone atau ina sa menutihin atas telu pekerjaan telu sa suwedin tanan tebi telu sa menutihin mang kita lek kubul kaisa menutihin bang niya anak te bakas peti te bu magamalimadat tu magsambahayan magpuase magbasa Quran nagkemon ina kita rin kubul tinay mabasahan nilay peselo itu jukite o kame keselihan yeli umul de buah nahangkan mi anak te pute da aten wege pecite etinan sabda bangetinan madrasah yeli maksudnen gahaderin te pendogate dumen maksud magpagandino eduk tay ng ustada duk tay ng guru duk tay ng magmilyonaryo duk tay kaltane duk tay kamulawan na dumen sahili maksud ng lahi pasal si akhirat kagay makatawag kewin magna empuno ni anak mo aji etinan magbasa Quran ani ko rin kubul ne bi peselo yung dalam kubul etinan namangan ka namangani anak mo gani empuno gani ya etinan bukaw ke pecah kita tahu na delikawin o kami kesedihan keruwe bang niya bakas arta te magsadakat itu si dunya etinan bakas kita ngurung si madrasah bakas kita ngurung si masjid bakas kita ngurung si lan bakas kita ngurung si bohe bakas kita ngurung ke ini lemia kanta maka hak tu nilai pelahan etinan pekseuhan cinkewan manusia Gaya ini terbilang kau bakas tinggal rumah bunggalo kau tegezit kau tegaut gak binilang ini bang personal no binilangin bang bakas pegurung no bang bakas itu pagsarakan no bener serakan jariah
Gak binilang mga suway 2 milyon pagurong nun. Mga suway 2 milyon. Ito sa nibo. Bisa na rin buat na si Kaisa. Pang-ikhlas pagurong oleh karena Allah. Ia tinamang Tuhanin. Ia menurut kau dalam kubur. Kemana bayan? Kedua. Ketel menurut kau dalam kubur. Ia na amal ibadat itu si dunia. Angka na kita suway magpuasa. Kita tegel bulan puasa ini. Angka na kita suway magjakat. Kaam may tagi-artain, magdakan kita rin. Kaam tagi-artain, magsadak kita rin, magpidya kita rin. Eh, tirin magniartaan kita rin. Kung kemenjari jakatan kita rin. Maghaji kita rin memenyain. Kaya mong ganta, tagahirang ibadah. Iya subay nang kita rin. Tagay manut kita rin kulit. So, teluyan naman hotin. Kaya isa, ni anak ko, nagkuhan kao, kaya meruan naman niya. Lagi warna sini. Bahasa video aku bilang si mana ame mahap dendehin mahap dendehin mahap lelahin tenan. Ram si ram ini. Si ram ini anak kajibis main tuh. Kan belian ku buah-buah dang. Kan nanti belian ku buah-buah. Kan belian ku buah-buah nanti wana. Dapat kalau baus. Oh wana. Pika pimangan nebe. Karena yan cake nande. Odo. Rom kita sih. Video na yun. Oh, sehingga pinasiki. Ini no. Agak tapos sa sang nawag siya kita rin. San. Nah, itu kok belum pagkatarasaw, di pagkatarasaw, di pagkatarasaw na, hindi ako bagian din ako sa Chambuangan, mo inatarasaw, mo pinayaman, sakinan, bangin na magtendo tambal, kung gay, kaya nagaro na tamanan, di ba nga sa mga pala pinagkeman. Kaya ako. Inatarasaw na yung gay ba isa ba ito? Apa despende si kakak ko itututi ya. Mau kasih kawa patanan aji halimahin. Tiya be bukas na sana itu si Jerita buat. Nah, itu tanah masang dan Jerita dan kamera makas kamerawan na niya sa mian
Misalnya aku kena tribun tak aku makin nang rumah, tak aku semua set, tak aku semua kanu aku bukan anak set, aku bukan anak agan awan anak kaam nasa tao na kamati. Stasi. Tana Tana besong sangem. Tana song sangem itu. Tana aja pepenno kai. Ay nen rumah-rumah si Ajang. Oh, mentendinin Ate ada barang si Ajang amban anu ne amban anu ne. Walida, dek kau mansak dek kau. Mansak kau alis yan. He mansak kau. Mansak kau. Apa? Mana hinang na yun? Mungkin ko hapuso na ako sa pinalinsan niya nasa Kebo hatian dia. Yan langsung schoolnya kebahagiaan bohat. Paharap bakiro pituwas nan. Paharap kiraho. Paharap kiro Paharap bagawas nan. Paharap keo. Paharap bakiro dai. Masagpi yan. Rumah si Usman na yan, maglengan kahaba. May pito inedo. Ini nagasaab. Sadihan ako umabi. Ini na. Yan ni pang, mugero tuhutun. Hindi ka tinalew. Talo gaha mo to si Oksainin.